menyau pau persen to maksimum to kiudamiat dabha leda kedawa tang ini apa jain tehil siong i leda kedawa Kumno haki por gurim nagi sorkar pergi sorkar katai ke yau musiang hei tai hajuai koman go yitmi yong kerilong jain tia ke yong i sakut baik ko dikat tu di pau tu di snem man de poi ke sorkar go dalam dak NPP kamaman katai pide lipai hapo ke chisnem u pendep noika katai ke yau kamaman kan ni katu de pon teli na do wayo ya ke state Meghalaya na do snem kat kendes paknya pawar emi duka widon hi ke government college hapo kerilong jain tia ke yong i de your ai diuk chut not upai ye ki khon samla ki khon gi yong phi ki piu para ki yong nga ki yong phi ki kwa uyo ai ki jing nang jing start ye yin lan gi hai tai kyang nang ba nei ba wa ro kwa wi lai hai tai kat wa to ga college sarkar ko duna ke jing su tenai tai daw na ki sarkar chi ki sarkar dara wo ya klam henry kut hai ya klam dan hi henry hakini giski gu dep jan dasniau phi wada dep punbana wada dep sanction sakawi ke government college hai tai ha east jantia hill nei bentau pensuk ya ki khon samla yong karilong jantia ke yong i dang hakini giski gu dep hagar phawi tarik yong uni ubna january for celebrate ye jing dap snem yong state ke yong i Chief Minister Byrngem yong i hei tai hajuai mentong dedep penbenau dedep sanction ya ke nursing college ko nungkong du hapo rilong jain tia yong i ko nei yang yong nga dedep penyo thawa san akar hei tai hamukla katu ki khon ki ti ki payu para ki yong phi nduk de ki ulai cha koti nduk de ki ulai cha Bombay cha Bangalore cha Chennai wo lai pure nos du hei ti hamukla ko em hajan chnong yong nga yong phi ulai pure nos ki payu ki paragi yong i bat chibun lada pat pi hagi scheme yu pher katni Kumno ki self help group men chwa de ki paw hajar tli dami katni de ki lak tli jan lada payat du gani ga chnong nang jingi yale jan kan paw hajar mut ki man bei katni go pan paniso cha kani ka self help group ile wan bi ne ba wa to da khlan go paisa utoi na ka sarkar go yalam na ka NPP bat chibun ki scheme ki khnro lada kadawo ka yes Meghalaya ka prime ka kani Meghalaya grassroots ka Meghalaya kani ka skill Meghalaya ka CM elevate ka piggery mission ka poultry mission ki wo pher ki scheme nei bentawo kuntu kunrong yong ka yo ka kot sala yong i ki wa myo ki myo kre ki scheme yu pher la da nganya wa ni khanai phi mentu ngkut de jan hawa met habi chong la da Kumno phi ki por grim ha ka chisnam kantli ki scheme phi me wai ki scheme yung go jo yo phi chisnam ki rang ba chnong gu ti ba ye te le sotli ha pa chi phau tli ki la da ki chnong gu he ha pa ki phau tli yo chisnam ha ki ni ki snem gu da pi pat wan kantli ki yung pi me wai gi wa poi ha pa ki chnong gi thau yong phi mam to ka sarkar MDA ko yalam de NPP ko kre chutom wali bot dem wali kdong ye ka paisa kitu ki scheme poi gi chi yung gi sem gi yong phi da le Henry siao si yo kamaman katni em gini gi lok kham tam gini gi party go thmi go dangwan satu di dong sabet i satu gi nong to gi nong chok no ba go chong ai ni drong Henry sarangi kamong gini go he saram gi klam mo to tu mem le bai tamai na dam em le da ham lai di do tu sorok wa chnai se wan no ga na bi gi luti nong na dam em krei man na pai kat ni Kumno bi wa to i gi nong to tamai la na chem bi wa to da de la ni file case se mai man gi wa da chenrang man ka man u deputy chief minister yong i masnya balang dhar hagi ni gi ski go da u president yong MPCC u ma Vincent H Pala Kumno yung deputy chief minister yung state ko yung iwa wa to wa MTU wa MTU hay te wa drugs wa supply yung drug po state Meghalaya u deputy chief minister yung ilayu chaka layu file daga defamation case wa lada chemi wa MTU dem ni ladam chem proof pan sakit yete ladam chemi suci spa klur mai kita nong didap chenran to bang kampi go lai che yao chat te li ba ya ga che tu go to de la de chem sket pi to da de li pan sket se yete
Mana poi kat ni gi ikam go da pon ba ga hok ke yong ki kam da pon ba le gi ya ke sti yong i da pai ba le ge do ne ke ski entok dang pai ba saram ki dang pai ba saram ke plewo burom ngaham ong to o pen yu kem no pen chong nong rim yong i nga pen chong nong rim ham ngai ge kram yong nga pen chong nong rim ha ke ni last MP election wo ro ye chong chit ke clean politics boy chim boy sang ngale chipor ong ri kam gite sao suk sang ngale men sen ye kio lek ju berupan paisa henry mana poi ka rali ka manongi hai pat ba daw on meeting hai te ye som ga ja biniyung babai gari daya kan chawa man da dep nei te poi ka meeting sa ka borti khmat ni ski dang pi pat ba saram gi takat tu la chisne mo dep job de yo MP UM burom lat ka tu jan dap chisne i da pat ba da dep le gi i le gi nto dang rek le ku ble ya sia pusin jitai kle ku ble na da pelut ki ku thau gat te ka man gat te bo chini sedang jingi le do poi gi tang mem no pun job yo ku ble job ida ni benta wo kre gi nong ne benta yong i bat ka tu le ne ni mana dep dia kublai kita dapat ki hai yong i dapat job MP sang MDC mo ya som ja biang ya kan chau bai ka riu biang man dapat job io jia ong ti khon gi ti yong pi ong gi hey pi lai chong sorok e tu pi lai chong sorok yo percaya sarkar kita mungkin nong yalam kuat fujet yong i kita mau kuat kami kita mungkin orang yang upah pi juga district council upah pi juga mereka legislative assembly. Tapi itu dah ngaku akurat juri pi perkat janai. Kam tam ngayo kecing hiru yom ke burom ke akor. Hakan ni keski go kat ni hakan ni ke politics. Nado por mencua em ke election tam jo you ke election kamu man kam gani. Light ka cawa dah how pra. Emat ko yalang hai titip yalang meeting yang spas gila how pra. Tayo siya wit kalai kawan im jo em hikai gamte ti patang ga yung sem yung pilat em so san ngut hayung lada so ngut yu gar chan pat yu gar chan pra hai gan ya dia kat wa ya klam nam dan man thik da bai gang tu ya maya kharo la thau nang pande da tip da lai phasi Hato kat te yung iman dan ai te daw nga kwa IP